Poštovana publiko, zadovoljstvo mi je da najavim našeg večerašnjeg gosta, Vanja Vulića, i predstavljanje njegovog najnovijeg romana Madurnin sok. Vanja, izvoli. Svaka čast. Ja sam prehlađen, strašno sam tražio da bude ovaj... Da imamo, aha. Dobro. Hvala vam prvo što ste došli u ovom broju. I drugo nešto najveće, vjerojatno što najveće susreti uvek sajmovi knjiga, noć knjige, pa i knjižna večer. To su jedini vjerojatno skupovi na kojima ne može niko te natera da dođeš. Došli si svoje voljno, zato su ljudi nasmijeni, došli su da čuju nekad nešto pametno, nekad manje pametno, ali čak i to kad je manje pametno dobro za razgovor, ako ništa drugo. I ja se sećam da jedno možda najveće knjižne večer imao sam ovde, prvo što sam do gospodina Lazo, jer nije živ ako ode živ, to je on. Ne biti malo čovjek koji ima tremu kad me tako naručivao na svoji priča, dobro. I ja nisam pesnik, duši pokušao sam da budem pesnik, kao svi novinari koji su na sebi našli internu crtu, naravno počeo sam sa poezijom. I ono u akrostihu. To je bilo lako dok se prva devojka zvala Vera, ima 4 strofe, druga je bila Ilinka, 7 strofa. Pa sam posle pomislio šta, znam se da to vreme bila ne španski serije, Ana Marija dela ili nešto drugo i tako sam odustao poezije, na sreću pesnika. Kao što sam odustao od medicine, na sreću pacijenata budućih, našao sam se u novinarstvu, po djetejstvu i evo, pišem. Ovo je nešto najlepše što moglo bi se dogoditi u životu, da imam za sebe jednu jaku kuću kao što je Laguna. Jer da vi čujete dovoljno pozadnje? Čujem. Dobro, ja se izvinjam, program ih ne znam besala. Imao su 4 knjižene večeri ove nedelje i tamo su mi, u Lapovu su mi doneli, ja kao tražio vodu, kaže, aj malo kao političar da ono kao pričam. Doneli mi čašu veliku sa ledenom kiselom vodom, odmah sam tamo već zanemoćio što kažem. Ovako, ja sam donao najnovije knjige, Madurnin soko, ja se najbolje sebe predstavim kroz knjigu Oko otoka. To je priča porodična, moj tata je bio na Golom otoku i ona prati porodicu Golotočana u 50 godina. Ovi ozbiljni ljudi kažu da je to tačno nacrtana jugo, to je život i smrt jedne države. Može se to vidjeti kroz to, da to ona ide od mog rođenja 47. godine do tatine smrti tamo početkom 2000. godine. I to je tačno nacrtana sve linije, šta nam se događalo, zašto nam se događalo. Ta je meni knjiga između ostalog pomogla da ja malo rešim u sebi ko sam, šta sam, odakle sam. Mene nije sramota da kažem da sam 90. godine kada je počeo rat, ja nisam znao, na primjer, da se žive Srbije u onoj državi. Pretpostavljam, ako ste iskreni, da svi ste to reći. U školi kao da nas učili da to nije. Evo ovdje jednostavno pitanje, koliko ljudi je bilo na ekskurziji na Kosovu? Za vas razumem zašto ste bili, eno ga jedan. Ovo ti si mnogo mlad, ja govorim o ovima pre 90. Evo ga. Eto to kao da su uvaljivali u glavu da to nije naše. Za to vreme smo išli u Zagreb, oni su dolazili kod nas, ništa nema naravno protiv. U Ljubljani išli smo tragom proletarskih brigada, slikali se pored groba svakog narodnog heroja. A za to vreme ono što je najbitnije, stara Srbija, ko smo šta smo dakle smo bilo je ovo u Zapešu. Zato danas koji to ne osjećaju na pravi način ratuju u kafićima i restoranima za Kosovo, da su ratovali bolje 90. godina, bilo bi bolje, mislim, ne puškom, nego reču protiv režima koja nam se polako uveo ovo što nam se danas događa, ali nećemo politici, ja govorim o ovoj krizi. I rekao vam, moj tata je bio vojno lice, on je rođen na Dolbitoru u Žabljaku, naše pravo prezime Šljivančanin, tamo dobijamo kasnije prezimena po babama. Moja baka je Milosavka u 19. veku izvela 6 djece, kako kažu kod nas. Muž je mlad poginuo, to je bio granični deo gde su ginuli muškarci mladi. I onda majke izvedu decu iz pijeteta prema majkama, oni posle uzmu od njenog prezimena od njenog imena pretvore prezime. Moja baka bila lijepa, tamo kažu kao bula, kad imate lepte, zvali su je Bula Buličini, Bulići, po babi Kekeri, Vuki Vukićevići, Jegdi Jegdići, po baba Zmaji, ne znam da možda je bljuvala vatru, baba Zmaja, bila vjerojatno Zmaj. Krivačević je ta baka bukla nogu, kod nas kažu kriva kada ide Krivačević. I šta on to govori?
da su Crnogorci Edipovci, vezani za majke. Naravno, ne govorimo ono krajnje smisli. To je nešto najlepše što moglo da se dogodi. Ja sam pišući ovu knjigu oko otoka, na tome insistirao da su najveći heroji tog perioda, strašnog perioda, majke koje su uspjele da drže brakove. Mene nam srela jedna žena na ulici, kaže, je tvoja majka Mosinka Vulić? Kaže, bili smo 2 sastanka partijska oko 2 sata, gde su ubeđivali da ostavi svog muža izdajnika. Gledali su nam film Ime naroda Živka Nikolića, znate, Pera Božić igrao policajca. To nije ništa izmišljeno. Jedan mog druga, Nikitovića otac je pukovnik, 43 poslao na Goli otok, na pravdi Boga, zbog iste stvari. I najgore što je pisao, nasobom posle beleške, moj drug Pavlenik slikar, inače. Moj tata je bio predvrtni Skojevac iz Pljevačke gimnazije, apsolvent prava do 37. godine, od bitke na Pljeljima 41. godine u partizanima, komunista od 42. Iz rata izašao kao kapetan i 52. kad je uhapšen krajem bio je major na Potkovačkom mestu i način jednog odelenja Vojno-istorijskog instituta, znači intelektualac u vojsci. Samo malo da razjasnimo, u to vreme, 52. 53. 54. nije se više išlo zbog rusofilstva. Taj priča bila završena. Ali se išlo, slali su ne bili oslobodili mesta, oficirska mesta za ljudi iz drugih republika, odakle ih je manje otišlo u Narodno-slobodilačku borbu. I je došlo vreme da se bude po ključu ove države. Pa i da broj, recimo, pukovnika prema broju stanovnika bude sravnovan Srbija, Hrvatska, Slovenija. I onda šta je bilo, koga su stvari na Goli otok? Pa šta će vojsci intelektualaca? Inače, kogod je htio njih da se školuje, rečeno je odmah da može da napusti vojsku da se školuje. Nisu i trebali šljevalo školovanje, pravnici. Ja sam 56. godine bio u posjeti, tako, imao sam 9 godina i sećam se da su slike ostale u glavi, kad su dizali, moja sestra počela da plače, viče, nije to moj tata. A on je samo ovako mahivao glavom i govorio dobro, samo što ne kaže, danas nam nisu dali kolače, inače jedan svaki dan, to onaj prislušuje, znate, pored. A ja sam mu bio pripremio knjigu Čarobna riblja kost, Charlesa Dickensa, koji se dobio kao odličan đak. Pošto smo išli brodom do Novog Vinodolja, pa odatle smo sačeli nekom brodicom do Golog otoka. Pošto stalno, taj Čarobna riblja kost, inače kada je pogledite, onda se ostvari kao Aladinova lampa. Ja sam tamo da vidim tako, znam. I kad smo se vraćali iz brodića, padne mi riblja kosti, onako samo sećam se danas, kao belasa ode na dno, ali sam je vidio, to je najbitnije. Još ovo, moja mama je bila u 6. mjesecu trudnoće, kad su tato odveli na Goli otok. Morala da ide naravno neku divnu kiretažu, to je, mogu zamisliti kako ima bilo to je praktično ubistvo, tako. Ona meni kasnije govorila, ali ona da je morala sutra da počne da radi. Jer vidite, mi smo bili, oficirsko naselje je bilo Novi Beograd. Novi Beograd je bio kao jedno ostrvo na pesku, a kada nam odvedu glavu porodice, ta porodica ostaje ostrvo na ostrvu. Ne druže se svi zbog nekog straha. Imate recimo 1 ili 2 porodice se druže i kasnije, mnogo godina kasnije, to je bila glavna tema ove knjige, i shvatite da čovek koji nam je bio najbolji prijatelj, Stovojno lice, istovremeno bio neko koji je javio tamo šta se radi u kući Bulić. Hoće da kažem, to je taj nakaradni, kako da ga nazvamo ovdje? Komunizam koji su tada uveli, uništili smo građansku stranku, građanski moral, mi smo uveli novi. Tito je bio, 46. je bio na paljenju Badnjaka, pred crkvom Svetog Marka, nikad posle toga više. Mada kaže, ne postoji ni jedan dokument u kome se kaže da je zabranjeno slaviti slavu. Ja se izvinjam sveštenom licu, a tako su bili vaspitani da kad naiđe sveštenik, da se uhvatimo za dugnu i pljuskamo na stranu. Mislim, strašno da verovatno ove knjige koje radim, rekao to dug, onoga što sam propustio u životu. A propustio sam mnogo, ali mi je... Kako krene zašto mi pogled saznam ko sam, šta sam 47. godine, pošto smo na zasedanju AMNA proglašena je nova nacija, naravno nikome ne zameram. I moje braće su se podelili na dormitoru, mama je Cetinjaka, podelili su se tamo. Nikome ne zameram, možda bude i Marsovac, ali moram da zna ko je šta je odakle. Ona se pisao u Crnogorcu. Pa kad je ono došlo u Jugoslovenstvo, ono su svi bili Jugosloveni. Pa u početku 90. se radio drugi iz Reporteru, ja sam počeo shvatam malo ko smo, šta se događa.
pa mene i starijeg sina od svemu Crnogorce, a suprugu koja je Beograđanka i blizance, napišemo Srbi. I sad, pošto se približava kraj 90. godina, počinje novi popis, ja zovem tatu, tato šta da pišem? Ba piši što hoćeš, kaže. Pišem Crnogorci, nemoj, kaže, mi smo Srbi. Pa dobro, pišem Srbi, nemoj, mi smo, kaže, Crnogorci. Kaže moja majka, dođite, vi svi dođe sestra sa ćerima, ja sa sinovima, mama izvodi krštenice. Tatina krštenica, Dušan Šivančan u Zagradi Vulić, od oca Radujla Srbina pravoslavne veroispovesti, 915. Kraljevina Crna Gora. Majka Bosiljka Tomanović, od oca Blaža Srbina pravoslavne veroispovesti. Kaže moja majka, gdje su, kad su od djedovi bili Srbi, šta ste vi? I svi ulazili. Ali dobro, zaista ne zameram nikom, kažem, moji se braća, pošto imam Facebook povezan, ja ne mogu da verujem u što se pretvorila Crna Gora, koja su, pa ne mogu da kažem da su isto mislili zbog straha nekadašnjeg. Jedino znam kad odem u moj zavišaj, da više nema onih oštrovnih, duhovitih ljudi, govore jezikom turskih serija i ovih reality, ovih show programa. Uđem u kuću, gledaju reality od sinoć. I to je to pogubno, što se dogodilo, neka su bili kamen kremer u pameti, ali to ne znači da među njima oni produ da se školuju, a slabo se vraćaju, to je onaj problem. I još nešto malo o ovome. Prvi deo knjige prati oca na Golom otoku, kako on živi tamo, šta se događa, pošto mi sad deca Golotočana, sad članovi udruženja Golotočana, pa sam ja, zahvaljujući tome udruženju Golotočana, našao te golotočke glasnike, te svedočenja Golotočana, ali dakle ona koja nije mogu niko da objavi. Do toga su to direktor, to je glavo ko je kome šta radi, kako radi, to malo je pogledno, ljudi imaju familije i tako dalje. Ali ja sam mnogo toga iskoristio, za mnogo toga sam saznao o tome. I kad je tata uhapšen, prvi godinu dana je bio na Banjici. 3 put su ga oslobađali jer nisu mogli da dokažu. Ali ja sam u 6. izdanju, to imate i u 10. ovde, objavio rehabilitaciju očevu i našo Črtoricu suda, do čega Lešo, kaže ovako da je pričao vic, kaže ovako, neidentifikovanog dana, na neidentifikovanom mestu, pričao vic koji glasi ovako, ja idem, ti ideš, oni se voze. To je bilo strašno. I da je rekao na nekoj večeri da je došlo vreme da možda kupiš šenku, nemaš pokupac. A ko je rekao, ne piše, ko je svedok, neidentifikovanog dana. Ja znam, ti govori, pošto sam posle čitao te glasnike golotočke, ukapirao sam kad dođem mi subotu, mama nas spremi, dakle, gore, sestranu veliku mašu, uštikanu i ja u delcu. Kad dođemo tamo, ako tata ne dođe, ja sam tek posle ukapirao, oni kažu kao na radne zadaci. Nije nego su ih matili da ih ne vidite da je pomeri. Tako da imam sve to prošlo kroz ovu knjigu. Još je nešto bilo jako bitno. Ja dugo nisam shvatio i čitao sam sve te knjige. Taj jedan detalj ne postoji u knjigama drugima koji je jako bitan. Čitali ste svi, čuli ste da se oni nisu družili među sobom. Posle se govorilo. Ja sjećam mog tatu, idem s ljudima da je u mesu zajednicu. Kad ide Tito reći, tamo sve čitaju novine i tako da se u kući. Evo između ostalo zašto se nisu družili. Ja sam imao 14-oricu Golotočana u emisiji Biseri. I kad mi je prvi rekao jednu rečenicu, vratno jednu najstrašnijih rečenica koju sam ja čuo u životu, a rečenica glasi ovako. Ja sam po jačini udarca znao ko mi je prijatelj. Zamislite tu strašnu rečenicu. Oni su morali prvo, mi smo svi čitali da oni prolaze kroz onu šibu, dakle, 1200 njih, i svi te udaraju. Recimo, moj tata, strašno je kasnije u životu hrkao. Moja majka Cetinka čovjek je obrni se dušane i gađaću te ja stupom na stavu. I jednog dana tata se popne ove glave i kaže, Bosu, ja sam ja hrku do Golgota. Kaže, nisam. Pa ti kaže, tog dana kad smo izašli, krenuo se ko šibu, jedan mu skočio na leđa, udri bandu i kaže, udri me daskom ovde, nos me otišao iz uha, kaže, ne vali kara, 3 nedelje polako pomerao umazno da ga namesti na svoje mesto. Sjećam se, vraćali su ove tata jednom sa neke sahrane, to je 25 godina što se vratio s drugog otoka, i preci me jedan čovek vršnjak, dakle sa detetom vršnjakom mojim, i tata njemu kaže, je to Milan, ne mogu se, da li ide, onda kaže da je to Vanja. Shvatio sam ono da se znaju, a nikad ga nisam vidio. Kad su se rastili, ja pitam tatu, tata, ko je ovaj čovek? Kaže, izašli smo za isti dana sa Golog otoka, popili kafu, morali su noću se vraćali, ih ne vide, su izgledali kao utvrsta.
Kaže, tada ste nismo videli. Ja kažem, pa gde on živi? Kaže, u paviljonu 14, a mi smo živjeli u paviljonu 7. Evo, što zamislite koliko su. I vjerojatno su i pratili ko se viđa, jer vjerojatno od nekog srama. Oni su morali da spustite tu ruku i vi sad pojače im gledate kod to. Vidite, to je strašno, bilo ne ponovilo se. Ovi su mi pričali, prošto su dolazili u psihička stanja kad nisu nešto radili na drugo. To je ono najgore što je bilo. Recimo, iznemogli od žeđi, oni uveče da su mozgu vodu. Tako, to su te stvari. Ja sam prvi deo knjige, dakle, taj je takav porodica tamo, drugi deo je knjige, pošto je pod naslov moje knjige, sve laže ove knjize su istinite. U prvom delu knjige su 90% istinite. A dole u drugom delu, taj glavni junak koji je Kostja se zove, nije Vanja, on ulazi u druge priče, jer su najviše dece koje DB i kontraobaveštajna vrbovala su nam deca vojnih lica i Golotočana. Tu je Arkan i Darko Vašček, da one nabrana sve. Vjerojatno su znali njihovi, za mnogi od njih da tako kao kajaju grehi svojih roditelja, pretpostavljaju. Ili su rasli autoritarno radni podno. Tako da sam ovaj drugi deo kako ovoga maloga sad vrbuju, on radi za njih u Nemačkoj ubija, tako. A treći deo je šta se dogodilo u posljednjem ratu. Kad su ove mnoge iz zatvora direktno sa knjižicom DB-a slobodno ih recimo godinu dve šalju ih na ratište. Tako da mi je to jako ozbiljna knjiga i veoma draga. Ivan sam je potpisao već predugovor za snimanje serije 10 nastavaka, a dogodilo se nešto, neka moja izjava, nešto, ali nije važno. Pogrešno protumača, nebitno, to će se snimati kad tada. Dama Bečković je delo režira, moj sin Dušan je to napisao, već su bili naši kamenolom u Rakovici koji bi trebalo da bude a na Lušnici je trebalo more kao Goli otok, ali dobro, sve će to biti. Pošto prelazim na ove druge knjige, meni su kupili pravo po stare dane na svih 11 naslova sa istim glavnim junakom Novakom Ivanovićem. To znači da će jedna produkcijska kuća, kad se idemo u prvu, koja će biti Tesina Bošika, 8 nastavaka, ako ona prođe, onda će svake godine ići, to je za državnu televiziju, se radi i Telekom, je ušao to tako da bi trebalo bude ozbiljno. Sad postoji jedan mali problem, rekao te, nemojte pogrešno da shvatite. Kad dajemo spisak glumaca, na crnoj listi, nije na crnoj listi. To je tako, a nama je jako bitno da bude neko mladolik, da može godinama da nestane. Da smo se na kraju opredelili za Stefana Kapičića. Oni sad nekim potpisuju ugovor sa Keanu Reevesom i radi jednu veliku seriju u Hollywoodu. Ali on je malo onako tamniji i mislim da neće da će vrlo brzo ostati, nema veze da nećemo mi ovo. Ja sam doma 2 knjige vezane za ovo, mislim da nas opterećuje mnogo. A na primjeru jedne knjige ću vam objasniti kako sam pisao ove knjige. Meni uvijek glavni junak i neka institucija, neka relikvija ili nešto, valjda to na prvi pogled izgleda da je moj glavni junak Novak Ivanović. U stvari, to je najbolje. Ja kad sam već rekao za Tesinu Bošiku da će biti prvi serijal o njoj, o čemu recimo u toj knjizi reći. U školi smo svi učili da Narodna biblioteka spaljena, da je sve pogledano. A vi kad poredite činjenice vidite da se u Švabe pokrenula se ono što je najbolje tamo, a da je ostalo fingirano Jer samo su 2 bombe, po svi izveštajima i to fosforne, pala jedna na krov, jedna u dvorište biblioteke. Naša biblioteka ima 500.000 knjiga, naslova 300.000 knjiga, ostatak je bilo periodična štampa, 2.000 rukopisnih knjiga iz ranog srednjeg veka. Volim tu državu, da vam kažem tu neku evropsku, da su imali 2.000 rukopisnih knjiga iz ranog srednjeg veka. I ono što je najbitnije, arhivska istorijska građa, koja je navodno spaljena. A kada vam to nedostaje, vi nemate dokaze za pojedine periode. Kod nas imamo istorijske rupe, imate po 20-30 godina nema pisanih dokaza. Kao što sam tek nedavno čuo, što je jako bitno, to svuda prepričavam, istoričar da naš je bio u Istanbulu i bio u muzeju, gde su najveće bitke, najveće pobjede turske, ne da ste gledali to na televiziji. Nema kosovske bitke, oni ne računaju pobjede. Eto koliko smo mi Oni su 70 godina tek posle toga došli, da su bili pobjedi. Mislim, nismo strašno skrvavili, njih je bilo više, naravno, ali došli su tek posle 70 godina. To je nevratno njih pitao, pa kaže, to se kod nas ne računa, kaže pobjeda. Ili ubijeni sultan, znači šta se sve dogodilo. A dobio sam nešto zaboravio da kažem, kad samo ove knjige sam pomijem.
kad smo Dragoslava Mihajlovića sahranili pre 2 godine, pa sad smo mi deca Golotočana nekog članova udruženja, pa smo nosili DNS mi kao iz udruženja. On je sahranjen u aleji zaslužnih građana. Sad vidite, nekoliko grobova u njegov se nalazi grob upravnika jednog Golog otoka. Nekoliko grobova daje jednog narodnog heroja koji je do kraja života govorio da je tako trebalo sad. Znači, kod nas su aleja zaslužnih građana i žrtve i čovaka. Mislim, to u ovoj zemlji, to je nešto, ja to stalno govorim, ponekad sam na televiziji, to je strašan podatak, mislim, to je šamar, najmanje ovima sad, znate. Već je šamar, da Crnogorci imaju u Podgorici taj trg golotočkih žrtava. A u Beogradu će se pojaviti samo ako nekog ko je bio na Golom otoku, kao što je Aca Popović, Dragoslav Mihajlović, Loki Kostić, kaže to on je bio na Golom otoku, ali ja vam tu zapisan dole u ulicu, zato bio što je bio to kao veliki pisac, muzičar ili nešto drugo. Evo ja ću vam rekao da nastavimo oko ove priče oko naše biblioteke. U našoj biblioteci je radilo 2 Nemaca. Ja se zvao Stefan Feniger, on je bio domar u biblioteci, imao stan u biblioteci. A drugi je bio Mihaj Podolski, to su naše švabe, vojvođanski. On je bio i bibliotekar i vojci su radili na pakovanju knjiga. I treći, doktor nauka, albanolog, Robert Švanke, koji je zajedno s ovim Mihajlom Podolskim, posle 10 godina odlaženih u zatvoru posle rata, radio u Nacionalnoj biblioteci u Beču. Možete zamisliti šta su radili, vratno su sortirali Njega tamo prepoznao doktor Boris Krizman i pitao ga, to je naš negde 60. godina, jeste vi onaj Robert Švanke što je bio, kaže da. I onda on traže od naše vlade da traže od Austrijanaca da nam kažu što oni rade u biblioteci. I odgovoreno da samo po njihovom pristanku mogu to da radi, kako to ostalo. Sad vidite, 27. marta znalo se da se potpisano mnoga i buna naroda, da će biti strašna odmazda. Nema. Sad kad saberete, Nemci nisu ciljano gazili biblioteku. Oni su imali tu jedinicu Rosenberg koja je bila zadužena sve što je veliko bogatstvo da ukradu. Ovaj Robert Švanke je bio vođa čak to što kaže 2 fosforne bombe, to govori. Znači nisu oni srušili, nego ona je gorela 18 sati prvo iz krova, pa je posle kasnije izgorela, a u 6. i 13. niko nije ušao tamo. Ministar prosvete je dao pismeno javio biblioteku 27. marta da sve što postoji tamo se spaki u 150 sanduka da se spusti u podrum. Spakovana, 80 sanduka su bile knjige, ostalo ovo što sam rekao, arhivska građa. 2. aprila dolazi njegovo saopštenje da sve što ima da se spusti u podrum biblioteke. Znači izgleda, kad dođete nositi tako. Jedan jedini put je, ne znam ko je bio od vas na Kosačići u Vencu, tamo su rušene na Vencu, cigle, vidite, to možete da vidite. Jedan jedini put je nešto malo otkopano, 1976. godine, doktor Gordana Tomašević je popisao to, piše ovako, količina pepela odgovara količini knjiga. I da se vidi prema okovima u kojom su bili sanduci, da su sanduci vučani prema vratima do. I postoje fotografije tamo, otvorite ovako, imate na sajtu Narodne biblioteke, stavite arheološki list 7/8, ima ceo izveštaj fotografije koje su tamo napravljene. Imate neke kofe u kojima su neke polusplanjene knjige, tako da se i samo izvinjam se isključiti telefon na posle, da me ne uvode žena u nevreme. Žena na Italiji, postoji jedan film na šta je žena u Italiji. Možda se ne vrati, da se mi zato vrši posle. Dobro, kažem tako da to su ti neki dokaze, kad sve saberete, vidite da su to, jer vi malo pa nekim aukcijama pojavi se nešto što je bilo jako bitno kulturno planu. Evo sad ću i naravno tu je priča, pola knjige, priča o manastiru Blagoveštenje, tamo je za monašenje naše Patrijak Pavle. Znači svake godine išao u manastir Blagoveštenje, dođe autobusom, mislim da popne se gore do manastira, on je bio bućar po zanimanju, popravlja cipele. Tamo i beleži svaki dan šta je jeo, šta je uradio i na kraju se to potpiše, da li on duža manastir u Njemu. Kaže, inače, kad je došao u Patrijaršiju, sledeće jutro našli na krovu, popravljaju crkove. I isključuje svaku drugu stilicu, da se ne troši, onda je bilo, znaš, mislim, jedan fantastično. Ovdje ima dosta priče i o tom, to je malo Svetog, tamo od 11. poznam, 10-11 manastira, koje obnovio se vladika Nikolaj Velimirović i 2 rata.
Ovako ću malo kratko o krizi duševnog metna, pošto je dobro. Ja sam stalno razmišljao o tome da moram da piše nešto o trgovini ženama. I onda mi se namestilo kada je pre 7 godina ubijen je Dilaver Bojko, tako mu ime, jedan makro iz Makedonije Albanac, očigledno, koji je u svom selu Velište na obroncima Šarplanine dnevno ima između 200 i 250 devojaka. To su bile kada Srpkinje, Bugarke, Rumunke, Moldavke i Ukrajinke. I odatle su preko Kosova odvođene ili su ostajale u noćnim klubovima na Kosovu ili su odvođene u Italiju, Francusku ili na Bliski istok. Znate, kad je neko punoletan, to samo možda kaže ne vrani u inostranstvo. Drugo, kad je maloletan dete, on se dao novinom. I to je nevratno. Ja sam napravio, pročitat ću vam tako možda najbolje sadržaj ove knjige, pošto kada vam ovako pričam, ne vidi se šta se ima praktično od tih knjiga, one su pravi trileri. Inače, na ovom spomeniku caru Dušanu, i to je preambula zakonika cara Dušana piše, sve sudije da sude pravo po zakonu, a ne da sude po strahu od cara. To ima tamo, imate u dvorištu suda veliko. Ispred palate Pravde, nastavljena na spomenik caru Dušanu, pronađena je kesa za đubre i u njoj je odsečena ruka. Kakvu poruku šalje odsečena ruka čoveka koji je 3 puta bio u zatvoru zbog silovanja? Odgovor traži novinar Novak Ivanović, dok policija po nečijem naređenju usporava istragu. Sumnja pada na društvu Dušanovi sledbenici, koji se zalažile za striktnu primjenu zakona kao u vreme vladavine cara Dušana. Nešto da vam kažemo, car Dušan je imao jedan član koji u naše zakone uveden čini se pre 19 godina, a mnoge zemlje u Evropi nemaju. Pazite kako on glasa. On u stvari ne treba da piše, on kaže, ako vlastelin uzme svoju drugu, što će reći suprugu, bez njenog pristanka nam su ove ruke od sebe. Zamislite koliko bi šetalo sad uz ruku, ovdje posebno tamo ovaj knez Mihajlo, ali da zaboravim. Članovi društva su roditelji, braće i sestre, prijatelji silovanih žena ili dece koja su pretrpjela torturu pedofila ili devojaka koji su završili kao belo roblje. Da li su duševni sledbenici društva osvetnika ili neformalno udruženje koje pokušava da probudi uspravnu savez zemlju u tranziciji? Kad saznam iz Beograda ka Kosovo kreće već utavanom stazom minibusa devojkama koji će završiti kao prostitutke u našim klubovima i bordelima na Kosovu, u Italiji na Bliskom istoku, Nova kreće u Mitrovicu, Prištinu, Prizren. U manastiru Sveti Arhangeli, kraj groba cara Dušana, sreće monaha Nufrija koji mu govori o Dušanovoj kletvi na potomstvo. Posle povratka u Beograd, monah postaje Novakova noćna mora, dok istražuje ko stoji za trgovine belim robljem i prikriva glavne aktere zbog kojih se uzdrmana vlada, Novak više nije siguran da li je kosovski monah san ili jao. Ovo kada ovako pročitam, to nije 0,01%, dakle, cele ove priče. Pošto ima do detalja opisano kako idu ti, kako se vozi tim autobusom, kako se trguje, dogovara sa carinom, šta se radi, te devojke, čim pređu granicu, tamo uzme i se pasoš. I onda to si neko bez identiteta, možete staviti pasoš kako hoće. I one koje pobegnu, ima tajna priča ovde istinite, pošto ja gledam tekstove za dugu, pobegnu iz Italije, samo ja ne znam se kuda mora da uđe u vreme 90. godine, samo su sačekali momci u Novom Pazaru i završila je kao prostitutka u Novom Pazaru. Pedati su posle ponovo prodali za Italiju. Tako da to uopšte nije naivna priča. Ja sam radim dosta sa udruženjima žrtava nasilja u porodici. Pa baš pričam o tome i onda one znaju mnogo priča, ali sramota ih i da pričaju. Ali ja mogu da vam pročitam jednu priču iz knjige Rupe u glavi. Ja sam dobio za ovu knjigu nagradu Radio Domanić za najbolju knjigu satiričnih priča, a ovo čitam da žene, ako se ovako ponašate kao ove u mojoj knjizi, da to prestanete. Priča se zove Neka Jakševa, poznate rečenicu? Evo, dobro. Sad dobro. Kaže, kada on uzme usisivač, srećan što je najzad smislio kako bi mogao da pomogne u kući, onom nezvoreno uleće u sobu, otima usisivač uz zlogu izgovorene reči Neka Jakševa. Onda on krene sa cejgerom na pijac, ona ga stigne u stepeništu, saplete se, otme cejger i blago ga prekori. Neka Jakševa. Dobili su dete, on bi nekako želeo da pomogne. Napuni kadicu vodom, ona prosto vodu, pa ponovo napuni kadicu. On uzme dete, ona ga otme, Neka Jakševa. Vrtić, obdanište, škola, roditeljski sastanci, on obučno delo krene, ona proleće pored njega
Još uvijek trese ruke na kojima se vide staci brašna, jer je upravo mesila pecu za hleb. Što god je pokušao da uradi, ona ga štedela, pazila, mazila, čuvala i sačuvala svoju neka jač. Živjeli su dugo i srećno, imali 3 dece i 6 unučaka. Jednog dana on se razvolio. Ženo, lepo smo živjeli, pa je došlo vreme da se raspravimo. Smrt je zakucala na moja vrata, a reče on pomiren sa sudbinom. Neka jača, reče ona, i umre umjesto njega. Živio je tako nesrećni, sam i neuspešan. Kad je napunio 136 godina, kaže se lakše živi tako. Probudi se posle rođendanskog slavlja i odluči. Dosta je bilo, došlo vreme da se mre. Legne u postelju, prestane da jede, pije i diše, ali smrt ne dolazi, on je ničak, ne umre sam da umre, smrt je ipak individualna stvar. Tada se javi spasonosna ideja, kaže, oženit ću se ponovo, valjda će ovog puta imati više sreće izboru bračnog druga. A njegovu neopreznu misao stiže glas iz zemlje, neka jača. Nemojte ko ovaj pouka i muškarcima. Evo, ovo sam rekao, sad imam priču malo, ovo je malo više, ovo je moja nova knjiga izašla u decembru, Madonin Soko. Moram ima da vam kažem, ja sam za mnoge stvari koje pišem bio potpuno tabula rasa dok nisam ušao ovo priču. Tako da me neko posjeti nešto što sam pisao pre 6 ili 7 godina, ja ne mogu se. Zato što je mnogo podataka istorijskih, religijskih i tako i opet mali savjet za one koji nešto što je vezano za religiju, a postoji i u katoličanstvu i u pravoslavlju, vidjet ćete da 2 izvora su potpuno različite. Treba biti jako obazir ako to pišete, znaš, ne kažem da jedno ili drugo nije istina, treba biti obazir takvim stvarima. Ja recimo, prvi put sam saznao za ovu skulpturu Bogorodica Sokolička. U stvari, ja sam je gledao, imate u muzeju Patrijarših u Beogradu, u holu, prema što uđete, nalazi se replika, apsolutno napravljeno isto sa svim oštećenjima koji se nalaze na njoj. Pročiteću bolje kratak sadržaj, pa će biti lakše mogu da širim priču. Na obali jezera Rovne, gde je potopljena crkva Valjevska Gračanica, voda je izbacila leš nepoznate devojke u ronilačkom modelu, ubijene harpunom. Nekoliko dana kasnije u Beogradu je ubijen naučnik, čija specijalnost bila nuklearni otpad. U traganju za identitetom ubijene devojke i motivima ubistva naučnika, novinar Novak Ivanović shvata da istraga oba ubistva pod velom tajne. Tragovi zločina vode do manastira Sokolica na Kosovu i Metohiji i do jednog noćnog kluba u Beogradu. Po povratku sa Kosova i Metohije, Novaka pretuku na ulici. Obrzo biva ubijena je devojka iz noćnog kluba koja mu je saopštila značajne informacije o dvojici tajkuna na gotovo neobjašnjiv način umešanih u oba ubistva. Pokušavajući da reši enigmu povezanosti manastira i skladišta nuklearnog otpada, Novak otkriva vezu jednog savjetnika američke ambasade na Kosovu i ubijene devojke na jezeru Rovne. Tada priča dobija neočekivane zapljene. U manastiru Sokolica nalazi se skulptura Bogorodice Sokoličke, jednog najvrednijih kulturnih dobara iz vizantijskog doba, koju želi da u svoj privatni muzej predstavi na američki milijarder. Istraživanje skladištenja nuklearnog otpada vodi Novaka do podzemnog grada ispod Zvornika, koji je gradio kralj Aleksandar Karađorđević. Po izlasku iz podzemnog grada Novaka stižu nove nevolje, a značajnu ulogu u obračunu sa ubicama i njuhovim nalogodavcima je jedan Soko, kog je gajala i dresila devojka ubijena na jezeru Rovne. Opet vam kažem, ovo je samo okosnica romana, a sve ostalo je priča, dakle, o Bogorodici Sokoličkoj, o američkom, o savjetniku, o pokušaju da se na koji način ukrasti ovu skulpturu. Jer ona se pojavila 2004. godine u muzeju Metropolitan u Njujorku. Tada je napravljena između 20 najvrednijih dobara sa srpske strane u vreme Vizantije. 1928. godine u manastir je ušao Rasko Petrović. Kad je vidio ovu skulpturu, je kleknuo, zaplakao se i nazvao Sveta Seljaka. A zašto? Kad budete priđete, ako rekao u knjigu, vidjet ćete njeno lice apsolutno kod je dovedena i sela po njoj je rađena. To je isto malo Hrista isto. To je nešto slično, ne baš potpuno. Imate na Bogorodici ikona Filemosa, koja se nalazi u muzeju primenjene umetnosti u Cepinu. To kažu da radi o Sveti Luka, ali ja mislim da nije, jer ona na platnu, a nije se slikala na platnu u to vreme. To je bilo 33. godina, dakle, posle nove ere. Ali tamo se vidi bol u očima, vidi se da je ratno Luka radio nečemu drugom,
pa je neko to preslikao. Vi kad gledate freske ikone, nemate osjećaj da čitate, da čitate osjećanja tamo. To je jednodimenzionalno. Kad sam pomenuo tu jednu dimenziju, da vam kažem, kad sam pisao knjigu gde je glavni junak Beli anđel, ja recimo nisam znao u čemu je veličina Belog anđela i zašto se on nalazi u najvećoj galeriji na svetu umetničkoj, dakle kao replika. Replika izdanja ne može da se skine freska, naravno, sa slikama Michelangela, Da Vinci, najviše slikari na sveta. Imate vjerojatno u kući, imate Belog anđela, možete ga mnogi naći. Prvo, grota je izrazati ga i cela freska je mironosica na Hristovom grobu. One donose glas da Isus Hristos vaskrsnuo i zato svi režu samo Belog anđela i svi to gledaju kao onih prati gde god je. Pa znate, evo, gledajte, kod god su mrtvoče, gde god idete, imat ćete utisak da vas prati. Pogledajte na čemu sedi Beli anđel. To je prvi put u istoriji slikarstva da je nešto predstavljeno u 3 dimenzije. On sedi na kocki, Vermena. Kocka je u 3 dimenzije. To je 3 veka pre renesanse i gotovo 2 veka pre Đota, koji je prvi počeo da slika trodimenzionalno. U tome je veličina i tu se nalazi, može čak pod lupom da se gleda, vide se brojne neke geografski, geometrijske figure koje su uslikane tamo i to treba, još nije prosleđeno. Ja znam moja kuma Ruskinja, odveo sam je Meleševu, ona nije znala da se nalazi Beli anđel. Ona je kao da je neko vodi, otišao je pravo klekla isto, skinula manamu i zaplakana. Znači, koliko je veličina nečega, čega mi nismo svesni često. Nastavljamo, ovoj skulpturi nedostaju noge Bogorodice i nedostaju noge Malog Hrista. Sad ovaj milijarder želi da on samo celu figuru sebe. Dakle, treba naći i to dvoje. Gde se sad to dvoje nalazi? Sad jedna divna povezanost bila, pomenuo sam malo pre Gračanicu, Valjevsku Gračanicu, to je crkva koja je potopljena, mislim, prema 20 godina, napravljeno jezero Rovni, s koje voda se dobija za 4 opštine, ali je crkva potopljena. Vernici možete naći na YouTube-u, tu su bile takve pobune, takve nemate pobune koje se dešavaju, to je nevjerovatno, tuča s policijom, nisu dali crkvu, a vladika Tanoš je dao blagoslov. I onda sve što su originali preneti u tu novu crkvu koja je napravljena u Blizanom selu, a vernici su sve napravili, napravili su, reprint izdanje, sve su to preneli u crkvu koja je pod vodom. Ja imam scene pod vodom, da ova devojka traži to, ako bude filmovano, to će biti fantastično, da ona stane ispred oltara pod vodom. Postoje ovi gnjurci čačanski su bili, možete ih naći, Valjevska Gračanica, pa gnjurci iz Čačka, nevjerovatni 15 snimano pod vodom kako izgleda freski, ostalo oltar. I ja sam ovu devojku, ajde pored tih scena, gde ona došla, ona je tu i ubijena. Ubio jedan marinac koji ga je poslao savjetnik iz ambasade. Ja sam nju poslao da zaroni u jezero Gazivode. I to nisam znao, sramota šta mi se ne znam. Jezero Gazivode je potopilo 2 sela, 2 crkve, 1 zvonik, dvorac Jelene Anžujske, koja je bila dala vladarka Zete. Znači nešto takvo blago iz vremena Nemanjića. I tu je potopljen ovaj deo njenog dvorca je bio za škola za devojke. Zamisli u tom ranom srednjem veku školu za devojke na dvoru Nemanjića. Kad su ovi vladari ubijali supruge tamo, da ne pričamo koje ste zemljali, da se ne naljute Britanci. I tako da sam imao te scene ispod, lepo izgleda kad se čita. Ali priča otkud ta devojka u celoj priči. Bogorodica Sokolička, kada prije ona vam daje blagoslov, bez obzira manastir je inače posvećen Bogorodici, vi dobijete blagoslov, dođete pred Bogorodicu i neki se dar da, tamo je tu i pred njoj neki lančić ili nešto, namenjeno bezdetnim roditeljima, kako kaže. To je ona ista priča kao u Hilandaru sa one 3 grožice koje dobijete. Ali treba biti realan. Nije stvar samo u tome, stvar je u onome što dobijete kako se ponašate. To je posebno. Ja sam gledao i tu, i u Hilandaru, kad sam bio pismo roditelja koji su dobili decu. Znate kako je to pisano? I oni pišu da su promenili život tamo, zahvaljujući što je napisano. Ajde, malo ćete se na sve. Ima se ja kuma, 10 godina, oni moja kuma nisu mogli dobiti dete. Sve su opišli, ona se vezala i ja su ovim i organima, išli kod baba, išla vamo u onu banju i sve ostalo. Ovi govore, oni više su kod psihologa, govori se, moj kum je malo onako izigrava ovoga
Sredite se, brate. Čak su imali scene, kad su bili umirali smeha, nema dece pa mogu. Kaže, ona dođe do ovoga, drži još toplina, dođe do ovoga lifta, 37 sada, već nazivim, vraćaju se prave dete. Pa ne može tako, mora se posvetite i potpuno se posvetite, a ne ovo, vidite do koliko danas rade mladi, do 5, pola 6. Mlade mame potpisuju neke anekse ugovora da neće rađati u naredne 2 godine. Mlade devojke se neće udavati u naredne 2 godine. Dođete u pola 6 kuće ako imate decu ili nemate, ako će dete da normalno legne do pola 9, šta imate vremena? Vrtimo monitore, ja stalno imam jedan odličan aforizam, stalno ga pomena, kaže, hteli ste liberalni kapitalizam, pa evo on ga nakaže. Dobili ste ga, sad gledajte šta ćete s njim. Stvarno strašan pritisak. I tako ta devojka, pošto njena majka rodila nju, zašto se zove Madonna, ona ima dug vrat. I ona stalno kad je slobodna, inače završava ovu istoriju umetnosti, uvek ode u manastir Sokolički tamo da pomaže. Inače, nevjerovatno, taj manastir ima samo 2 monahinje. Pa se nešto mi uvatili monahinja, pošto smo išli u velike tamo i parohijanski dromos. Ja da god prođem kuća ovako ruku, jer me interesovalo, nigde prašina, ne budite se, nema prašine ovdje. Vi ste njih 2 to održavaju. Do duše dođu njima i seljani, pomažu im kad su mobe. Ali nevjerovatan deo, da sve to cveće, kako je to sređeno tamo, i uvek imate sokolove koji lete, jer to je deo u kome su negde svoja porodica u vremenu Nemanjića, svaka porodica morala da daruje onoliko sokolova koliko ima članova domaćinstva. Jer su sokolovi lovci. U ovoj knjizi Sokol ima jako bitnu stvar, on stalno prati ovu devojku, koja je dobila nadimak Madonna kada je došla tamo, ona ima dug vrat, a tamo su monahinje slikarke. I postoji ta slika dugovrata Madonna, Parmeđana iz 1532, ja ne sam dobro zapamtio, pošto nisam to znao, dok nisam napisao, ne mislim se ja neki sezonica. I tako je, sad se kažu, to ona Madonna što igra, nije što ne figu koji se vidi. Madonna ne isto, Madonna to je naša gospodarica, što kaže I tako ona je tamo u tom manastiru i to slučajno se poveže s ovim. Njoj je palo na pamet, pošto je urko polako u priču oko nogu i ove ruku, ove skulpture. I ona je nešto povezala njemu priča kad je bilo seoba Srba od Čarnevića. U isto vreme negde manastir Vanjska Gračanica pravio. A tada su odvajali iz kolone, neki prevaljaju, neki tamo, neki su šveli. I sad je ona pomisla da li je moguće da se tamo možda nalazi negde na skrivnom mestu ispod vode te noge. Naravno nije tvrdila i to je jedan vrlo bitan deo priče o svemu ove, ali najbitnije je deo bio koji kao izgleda ide usput, ali ne. Prvi put ja sam vratio redakciju Duge ponovo moje knjige, pošto Duga ne može više da se radi, jer je prodata školskoj svesi iz Zagreba i oni imaju pravo na taj naslov. A mi su te novinari i urednici Duge da napravimo ponovo Dugu i onda sam sad ja Duge u mojim knjigama i sad u ovoj posljednjoj knjizi oni sad imaju i televiziju. I sad je cela priča od toga ko radi novine, kako se rade novine, kako se radi televizija, to je naravno tajkunska priča. I sve je lepo objašnjeno kroz ovo, naravno ne na ovaj način drugačiji. I sad kaže, otkud evo, podnaslov knjige je šta spaja Bogorodicu Sokoličku i skladište nuklearnog otpada. Idete samo tragom novca i vidite ste šta. Spaja uvek iste ljudi koji žele do novca, koji ne znaju ništa ni o Bogorodicu Sokoličku, niti imaju išta od skladištenja, ali im je veliko posao, su šuli da milijarde to traži, pa su uvali, a ovo skladištenje bit će vjerojatno i privatno. A zašto se ovde pominje podzemni grad? Zato što je nekad vojska gradila podzemni grad, ovo je do duše radio kralj Aleksandar, i to je ogromno, sam bio tamo, to su kilometri puteva ispod. A bio sam inače u grupi novinara koji su prvi ušli u podzemni grad u Kočanskoj reci, to je prvi grad koji gleda je vojnik. Inače to se nalazi u Kočanskoj šumi, Kočanske reke, a grad taj podzemlju su gradili ustaše i četnici vraćeni sa zidanom mosta i tamo i posle su pobijeni si, grobovi su ušli. I to tek je tamo, kad se Slovenija odcepila, da su i nas novinari, mi poguzije stare novinari, sa ovdje kažu nešto misli za njima šampanjac. Posle sam shvatio da smo bili u gradu, Janša i ovi su s jednim kamionom izvukli celu arhivu dosija, jer su tamo dosija bila ne državne bezbednosti, nego kontraobaveštajne službe. Sad ti podzemne grade, koje mislim u Srbiji ima oko 12
brane se. Možda među najviše bitkama u ratu su rađeni za podzemni grad, su svi želeli to. Recimo, Mladić je bio stvoren u kampu Jesku podzemnog grada. Jedan od najviših je Konjic, pa da on ne nabrajam dalje. I to se priča su to idealna mesta za skladište nuklearnog otpada, ali to je žvaka za ludaka, da što sahranio si bez obzira što se zarađuje. Mada i jedno vreme, da bi se znali odnos para, jedno vreme, pre 40 godina i više, kada je rađena Krško elektrana, bilo je koliko date para za izgradnju elektrane, toliko dobijete za uzvrat da biste skladištili određenu količinu nuklearnog otpada. Tako da je to ozbiljna igra sa nuklearnim otpadom. Ne znam da se sjećate, pre 15 godina je voz sa 18 vagona bila blokirana stanica železnička, otišla je prema Ukrajini, pa su posle Amerikanci bunili otkud nuklearni otpad tu, da li bio negde drugo, to je teško rešiti, ali to se događa, znači nuklearni otpad je opasna i posebna priča. Sada vas, znate li šta se menjalo dok je postojala vojska u tim? Posebno su jedinice bile koje su čuvali grade, menjali su i namještaj s vremena na vreme, lustere, znate šta se jedino nije menjalo? Viski, zato što dok je stariji to je bolje. Tako da su to su priče za boli glava čoveka kad to radi. Ali meni je jako bitno kad sam imao knjigu Teodorin Prstan, a Čeda Antić mi je bio recenzent i onda je pričao o knjizi i priđe nam jedan momak i kaže, ja sam, mene nije interesovao, kaže, uopšte srpska istorija. Kaže, onako, kad sam pročitao vašu knjigu, sad je to bilo nekako, kaže, čudno i mogu sad verujem i da ne verujem, pa sam proveravao, kaže, na internetu je ispala sve istina. Kaže, šta je istina kod vas? Kaže, istina je religija, istorija, a ovaj drugi deo, thriller, da ja izmišljam da bi upakovao jedno i drugo. On kaže, od tada ja strašno me interesuju, kaže, ja sam ne naučen, ali me strašno interesuje srpska istorija. Kaže meni ovaj Čeda, ako se 100 ljudi, kaže, knjigama navuku na to, kaže, tvoja misija bila uspešna. To jest, ja sam, recimo, jedan čovjek ja potpišem ko želi, ja mu srednji telefon, ako će posle i mogu vam reći da mi niko nije zloupotrebio telefon, što znači da ljudi koji čitaju da je to bolji deo čovječanstva. Kratko pričam, tačno. Jedan se čovjek javio i rekao, kada 15 puta sam, posle knjige Simeon Pešar, 15 puta sam bio na Hilandaru, nisam znao što Hilandar ima dok nisam pročitao vašu knjigu. A znate zašto to tako? Zato što danas, bio neko na Hilandaru, znate Damjana, vi znate tamo, kad dođu ove prepodobe su će budu već izgledno, već je monah ili monarka. Oni vas nikad neće pitati, hoćete li uliznicu. To morate vi da tražite. Nikad sam oni imaju neki svoja znak, kad sam išao tamo gde sam pisao tu knjigu, posle požara, pisao sam ko je zapalio manastir Hilandar. I tamo ja sam vukao sve za rukav, ko zapalio manastir, uvijek sam dobio isto pitanje, naravno. Kaže, Bože volja. Sad, to je predivno, da li te Bog kažnjava, nagrađuje ili te opominje. Sigurno te ne nagrađuje ako 52% nešto je tako vredno izgorelo, staro 8 vekova. Ali ovo drugo pitanje, odgovor su da naterali da drugačije razmišljamo samo tome. Ja sam pitao jednog monaha šta je najveće bogatstvo na Svetoj Gori. A on mi je rekao, kaže, Isus Hristos, naravno. Ja pitam o materijalnom smislu, sad sam dobio tu rečenicu, zbog sam oko zastao. Kaže, šta je najveće bogatstvo u materijalnom smislu na Svetoj Gori? A on kaže, kap vode kad zatreba. To je fantastična rečenica, Svet je rekao i ne pitaj više, pusti ga da radi na svoja dnevna poslušanja. Eto, toliko od prilike, se da davim 50 minuta, vam već pričam. Ako hoćete neko pitanje, izvolite. Žao mi da pričam neke druge knjige, pošto nisam ponao, i sad ću da naravite tu knjigu, ja kažem nisam ponao sam ove pripa. Ali mogu da vam pročitam jednu priču, ako se terično, nije baš načinska, lepa, nikog ne vređa, a lepa satirična priča, govori o vremenu sadašnje. Gde sam sad stavio ovo? Evo, 35. Ja strašno volim da pišem satirično, i nešto sam shvatio, kad napišete istinu o vremenu u kome živimo, kažu svi što je ovo dobro satirična priča. Pomislite kad bi se pojavio Branislav Nušić danas, šta bi on se odrekao narodnog poslanika i vlasti. Jer ono što gleda u Skupštini, to ne može smisliti, to ne može pametno čovjek. Evo ovako kaže, jesam uzvoran normalno ili nenormalno? I ja sam moj čale stalno govori, gdje su mi oči? Evo ovako kaže, novine čitam isključivo u trolebusu i autobusu. Zahvaljujući beogradskim ulicama slova skakuću, naslovi šetaju kao da su na Kozolu, tekstovi se međusobno krštaju, ne poštujući uređivačku politiku i cenzuru. Divan osjećaj. Kada se vozilo malo žučnije uz Jorguna,
oko poskoči, preleti na sledeću rečenicu i ja dobijem vest kako neću čuti na televiziji. Prva vest. Sinoć je predsjednik Republike svečano primio kreditive španskog ambasadora. Druga vest. Urgentni centar dopremljeno je 3 građana sa prostranim ranama. U tom trenutku trolejbus malo zakače ruku na putu, ja potpuno služim pročitam podatak na navodno se ponaša. Treću vest. Sinoć je predsjednik Republike svečano primio 3 građana sa prostranim ranama. Kakav divan gest prvog čoveka države. Poželao sam u tom trenutku da imam bar jednu prostranu ranu. Ali na moju veliku sreću u vozilima GSP uvek ima isprednih ispisnika. Osim tih laka ispod slabine, zbog čega sam dobio 4. vest, sklepanu od Pačića prethodnika. U urgentnom centru je španski ambasador svečano primio predsjednika Republike. Meni prorodni detektiv, zašto je španski ambasador u Mirnodopskom Beogradu završio u urgentnom centru? Možda ga nije prepoznalo obezbeđenje na nekom slavu na kome mlate demokratski batine dobijaju poznati i nepoznati. Komšija šta kaže, osjeti ponovo lakat, vraćam pitanje. Pa mislim da predsjednik države nikada neće primiti ambasadora sa prostranim ranama. Sad ste ih ja 5. vest. Ma pustite predsjednika, vidite ono svetko čudo. Zaista na stanici stajala Beograđanka koja bi sigurno bila proglašena svetskim čudom kada bi neko uputio na nadležnoj svetskoj organizaciji takav predlog. Čoveče, pa to je dete, rekao preplašen kajkama na pedofila, jako devojka imala oko 25 godina. A zamislite kada je ona laka, kako je tek njena majka, nastavit čovjek filozofiju. Sjetim se tada poslovice koju često koristio moj otac. Kad nema babe, dobre i djevojka. Odaren ovim lepim sjećanjem nastavim da čitam novine. Predsjednik se vratio naciji. U teškom času za našu zemlju molim građane za razumevanje. U tom trenutku trolejbus opet naleti na ruku, pomešaše mi se misli i dobih novu hrabrujuću vest. U ovom teškom času za našu zemlju, kad nema babe, dobre i djevojka. Nastavim da čitam radostan što ću s pomoću rupa na putu biti reše i mnogi ekonomski i drugi problemi koji godinama čekaju da se pojavi pravi stručnjak, to je ja. Humor je jako bitan svakome. Evo ako ima neko nešto da želi da pita, ako ne, možete da kupite knjige. Knjige su po 1000 dinara, to su knjige Lagunine, one su inače nešto jeftinije u knjižarama 980 i nešto. Da častimo to oni kao nešto kažu 99 dinara, a 100 je svi dali 100, pa se nakupi. Evo sad ako ima neko nešto pita, izvolite. Ja znam da sam s vama udavio, hvala. Ne, baš je bilo na telefonu. Dobro, hvala vam.